Pomaže Bog, ja sam sveštenik Nemanja Veličković, srećan praznik svim pravoslavnim hrišćanima i svim našim Vranjancima i vernicima eparhije Vranjske. Pa evo, naša organizacija pri eparhiji Međunarodno pravoslavno društvo Prepodobni Justin Ćelijski Vranjski je videlo akciju koju pravi organizacija Humanitarna Srbi za Srbe i mi smo se priključili da na današnji dan učestvujemo sa zajedno preko 50 mesta u Srbiji učestvuje danas na Lazarevu subotu i akcija se zove Krofne iz bloka, odnosno priprema slatkiša, posljednjih naravno slatkiša i sa prilog od toga će ići, mi smo odredili ovde za porodicu Nikolov, ona je rodom iz Lisine, ali Srbi za Srbe su odlučili da im naprave kuću u Leskovcu, tako da evo nadamo se da je odaziv dobar, odazvali su se vernici, popadije, veroučiteljice i tako napravili smo baš dosta, možete da snimite, da vidite i nadam se, eto, pozivam sve Vranjance da dođu danas, ako ovo gledaju uživo, da se priključe akciji, da u ovom vremenu posta budemo i ono što je svakako jedan delimični deo samoga posta, a to je da budemo milostivi kako nas poziva Gospod Isus Hristos.